Pere Zimjola Zimipi Biela Pazle Obuga was hlala phansi hlala kwisithi yamehlo insweni awungikumbele icatshulo ke ingcwele lendawo ongena kuyona Zimini Biela la seswami ngizoba short nawe and very simple umgibe wetingwahla lo ngiyokunikeza mina abacula abawu4 okumele ukhethe kubona oyedwa ozomnika iquantum uyasho angifuni ukuvula ama SMS nani ngiyokunika abawu4 wena wakho ukhetha oyedwa ozomnika iquantum ngalawo mazwi ngenza umsebenzi wakho ube easy yangizwa ngenza umsebenzi wakho ube easy ungalokho uyixaka ngama SMS khetha kulaba engiyeza bona abami wezimephi ngifuna ukhetha kulaba engiyeza bona mina abami hayi baba SMS so ba SMS la ngiyavuma kodwa ke khetha kulaba u4 wangakhetha kulaba hayi angas mother of all mhla ka 5 April we are there lela ke sila Zimephi number 4 ngokunika nje 4 kuphela number 4 ilo mfana nesiphongo esikhulu omnyamanyana nje bese banengozi esengazothi uGedas awukagela ukuthi ubani loyo awumazi ngiyakunika nje imbuzi umaganga loyo phansi le ngomsebenzi usejozini manje uhulundu uNKU unumber 4 wami loyo uyamfana uyawuthanda umsebenzi wakhe uyawunakela umsebenzi wakhe uyayipromothela umsebenzi wakhe becela ukuthi mubi but uyayipromothela umsebenzi wakhe next number 3 ilo mfana kumpofana Nkosi yami kuneswe elincanyana nje wathi ukuthi ucula ngathi ubanjwe ikhwehlela kumele maya ecula ugqoka open udaba kakhulu mayihamba bathi hoop namakhavela kuncane Nkosi yami bakithi neshopa ye kuncane Nkosi yami kunganga le moto kuthiwa i10 yakahandi kuyayiphephuka yona makhamba awukagela ukuthi ubani loyo Bheki ngiyakunika nje imbuzi ulemithi loyo uyamfana uGrandi ukhona kubantu bamthanda abantu bamkhonzile abantu uyena mfana engikholwa ukuthi kumele naye futhi iquantum alithathe that is my number 3 Bheki number 2 indoda nje embi unokukhanda nezihlathi mubi nomkhaba kabhe akusiyo kabhe mkhaba uqinile wona kodwa yena mubi indoda nje embi imahlohlombiya nje ime nje istrikota awiqondi inezinqe ingaka izinqa zizodwa izinqa zayo ngayithatha ngiyifake ku plastic lo waka Shoprite lo bomvu zigcwele mpu inqa zakhe kese ukuthi ubani loyo ngikunika nje imbuzi uFalabo lo mfowethu wakuzwayo Falabo uyakudeserve mfethu ukuthola iquantum le mother of all Falabo awuyeke lamasimba akho mfethu ongafuni ukungena kubantu Falabo uyacula unengoma ezimnandi but kubantu awungenile kubantu awudlale mfethu ama video ezinye ingoma zabanye abafana mfethu ube semsweni yabantu uthandwe ngabantu mfethu kobe ngathi uyazonwa ngathi akuzondwa uwena uhluleka kuyipromothela umculo wakho weFalabo mfethu lento yenza mfethu angiyithandi but wami uyacula uGrand mfethu but awufuni ukupromotha umculo wakho ngena kubantu yaziwa ngabantu uthandwa ngabantu iba live mfethu go TikTok mfethu go Facebook indoda ngena kubantu mfethu shinto intombi endlini ngena kubantu uculela thina mfethu umculo wakho udlalwa yithina ngena kubantu uthandwe yithina mfethu school out number 4 number 1 lo ke bafowethu umfana omubi onobuso obugravel isinyo lakhe la salempeni yabona la salempeni lo hafi isinyo lakhe lithe nje kancane ukusikeka ngimbone ethola isisa lapha ngathi ufuna ukwakha insizwa esencane imbi yona
iuphephiswana nawo futhi kodwa ngiyakholwa ukuthi umkayo uzoyiphakela ngoba ngimbona umkayo ngathi inguduso yayo izoyiphakela ibe right nayo ibe ngangomgibe kanje. Lo bafethu umenzi thanda ungathandi bafethu umenzi bafethu bonke bafethu ba4 ngiyabathanda equally akekho engimthanda okudlula lomunye Makanga Limit Falabo Menzi bobhuti bami nonke niyadeserve iquantum sokosana kini ke bafethu umgibe uyanika isibusiso. I bless you all and I love you all. School out.